Tiringde Nyentung la pipkin changma la tashi dile shugiye tene ta de tiring ya tes menda wachik ta khandar pyoge kyon tuba pyogi lo tuba yike sna literary Tibetan tibe kabla nga zuke khandech pejichigyo di yike ta di thanda di kenansula ngoto shuya gi lopchen di thanda kongsa chogi jaksom nangbe ngogi yuldang ngogi mimang ne ta shokdang ngapchu ngachila yebe tsikchu kashi kenansula ngoto shuya yin ta tada tingdugi yike di yang gelsi kenanso pelge kingi yoba yina yang karishugure tes tingdugi yike di tes kenya lelawa yore ta yang dire kembar cheba la tsikdu dire tes yungre tsikdu yungba yina ani takcha yakbo kugi yore azad यहाँ तपाईँको लागि एउटा आधुनिककाल लिखित भाषा एउटा परिचय गर्नुको लागि दलाई लामाज्यूले महामाई दलाई लामाज्यूले लेख्नु भएको माई ल्यान्ड एन्ड माई पिपल भन्ने किताबको 51 पेजमा भएको 2-3 वाक्य तपाईलाई परिचय गर्नेवाला छु. So this is modern Tibetan literature. If you speak Tibetan, you will understand pretty much of it, but then in literary Tibetan, we abbreviate words, and if you are not good with the spelling, then it will turn out to be difficult to understand. So you are pretty much dependent on the spelling. So first of all, we will learn how to read Tibetan, and at the same time, a meaning of those words, and you will know a bit more about, for beginners, they will know a bit more about Buddhism. Sorry. Makiku mi da nga dang sarata sa sanaro so ga sok cha ga sa chak mi dang sok chak. Makiku mi da nga dang sarata sa sanaro so ga sok cha ga sa chak midang sokchak. So in English, makiku mi, human beings, men, human beings, da nga dang, and human beings, and saratasa sanaroso ga sok cha ga sa chak sokchak. These two syllables together makes English word living beings or living things. र नेपालीमा भन्ने हुन्छ माकिकुमी मनुष्य दाङादाङ र सरतसा सनरसो गासोक छा गासा छक सोकचक नेपालीमा चाहिँ जीव जन्तु मनुष्य र जीव जन्तु सोकचक माने लिभिङ बिङ्स र नेपालीमा जीव जन्तु जाकिको जी आओ दाराता डा सकिको सी गासिक जिन्डासिक जी डासिक any kind of living beings and human beings, any kind, big or small, any kind.
नेपालीमा भनिन्छ चाहिँ मनुष्य र जीव जन्तु जस्तै एउटा सानो ठुलो धनी गरिब जस्तै एउटा आकाशमा उड्ने पानीमा रहने जस्तै एउटा साख्यको सी रासप्चु रुङारुङ सिरुङ क्रियाको पछाडि रासप्चु रुङारुङ छ र रासप्चु रुङारुङ and in English even if a man or a living thing, whatever kind it is, even if it dies, नेपालीमा भन्ने हुन्छ मनुष्य र जीव जन्तु जस्तै एउटा मरे तापनि सकेको सी मर्नु रुङ मरे तापनि even someone or some sentient beings die. Salata lara lar. In spoken Tibetan, Yankir means again. Nepalima peri. Peri. Again. Sagataka kayata kya dingbo ke wa la dingbo le na len pa danga dang. Kewa janma len linu. len pa dang linu ra. मनुष्य कि त कुनै प्रकारको जीव जन्तु मरे तापनि फेरि जन्म लिनु र दाङादाङ र मिदाङ सोक्छाक मनुष्य र. So any kind of human beings or living beings, even if they die, they take rebirth again they will take rebirth. And midang sokchak jida sik shirung lar kewa lenpa dang sakataka kayata kya dingbo ke wa janma. Ao dakiku di ra dir. Ao dakiku di is the word this, T-H-I-S, this. And ra is in this birth. In this birth. नेपालीमा भन्ने हुन्छ यो जुनीमा. रा चाहिँ माको काम गर्दैछ. यो जुनीमा. In this birth, kewa dir la dingbo le ga sa lek nya dingbo nye sa nye lek nye. La dingbo le ga sa lek nya dingbo nye sa nye lek nye. Lek nye kita lek ngen nga na ngen lek ngen lek tashi de leko lek ramro. Lek good, nye bad. In this life, good or bad, yo juni ma ramro kita naramro. Kewa dir lek ramro nye naramro. Bao dadingbo de sadata da dasatu du ga duk de duk. Bao dadingbo de is abbreviation of dewa, happiness. Sadata dasatu du ga duk, abbreviation of dungel, suffering. In this life,
good or bad, happiness or suffering. नेपालीमा भन्ने हुन्छ यो जुनीमा राम्रो कि त नराम्रो, सुख कि त दुःख, गाङा गाङ आओ दर दड, बायता छ सब्चु चुङा चुङ वा थाटिङबो दे खङडा. जे सुख कि त दुःख, राम्रो कि त नराम्रो, जस्तै बायता छ सब्चु चुङा चुङ वा थिए, जस्तै भएको, सुख भएको कि त दुःख भएको, राम्रो भयो कि त नराम्रो भयो, यो दुनियाँमा राम्रो हुनु कि त नराम्रो हुनु, सुख हुनु कि त दुःख हुनु, जस्तै भए तापनि whatever happens, good or bad, happiness or suffering, in this life, in this birth, sagata ka kayata kya dengbo ke wa, sangata nga narungo na ngun ma, kewa ngun ma. The past life, this birth, past birth in English you don't say so, the past life. केवाङ्गोनमा नेपालीमा भन्ने हुन्छ केवाङ्गोनमा भन्ने पूर्व जुनी past life लाडिङबो ले गासा लेक न्याडिङबो न्ये सा न्ये लेक न्ये. In the past life, good or bad, पूर्व जुनीमा राम्रो कि त नराम्रो, गाङा गाङ बौसा गासा सक, खङ sak. Khang is interrogative. So, in one's past life, whatever good or bad, and we say bausa gasa sak is accumulate. What you accumulate in your past life is what you did. Khang sak. Bausa gasa sak we did earlier. Sak is to earn merit. Sak is to commit sin. Sak is to accumulate money. Sak is to gain experience. Sak, we use it in many different ways. So here, whatever one did in the past life, good or bad. So, पूर्व जुनीमा राम्रो कि त नराम्रो जे गर्यो, यहाँ चाहिँ कमाउनु भनेर टेक्निकली कमाउनु हो, तर नेपालीमा यहाँ चाहिँ क्रिया कमाउनु लाग्दैन, त्यसले गर्दाखेरि जे गर्यो बौसा गासा सक पा हा खिकु इपे हाओ भारत डासा डे बा सब्चु बुरा बुर. हाओ भारत डासा डे बा सब्चु बुरा बुर डेबु result. In this life, whether you suffer or achieve happiness, whatever you are having, happiness or suffering, it is result of what you did in your past life, bad or good.
यो जुनीमा राम्रो कि त नराम्रो, सुख कि त नराम्रो, जे भएको त्यो पूर्व जुनीमा राम्रो गर्यो कि त नराम्रो गरेको परिणाम, फलस्वरूप, फल, डेबुर Bo ratata tingbote na ten nasa ne de burra bo ratata tingbote na ten nasa ne because of the result. परिणामको कारणले पार्थे ने डेबु परिणाम फलस्वरूप फल त्यो फलले गर्दाखेरि बायात छसिप्चु छुङाचुङ भएको यो जुनीमा राम्रो हुँदैछ भने पूर्व जुनीमा तपाईले के राम्रो गरेको परिणाम हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई सुख पाउँदैछ सो केवा दिलगे लेगे दुंगल खंगदा चुंगवा थे in this life good or bad happiness or suffering whatever is happening in this life केवा ngorma lengne khangsa be debu it is result of what you did good or bad in your past life because of the result it happened because as a result of what karma you did in your past life da latatata hakikuite tade sakataka kayata kya dingboke wa kewa tade kewa अहिलेको जुनी यसपालिको जुनी यो जुनी in English the present birth not past life life not the future life the present life kewa di यसपालिको जुनी आओ दाखिको दी गा आखिको यिके दिके यसैको यसपालिको जुनी यसैको लासाले गावसा नारोसो गासोक लेsak लासाले we know this as the Sanskrit word karma action sok accumulate karma in English you didn't say accumulate the action you did नेपाली मा चाहिँ यसपालिको जुनी यसैको कर्म के काम गर्दैछ कर्म सततता ngasaतङ how सततता ngasaतङ is how the way the method so how you act in this very life यो जुनी यसपालिको जुनी यसैको कर्मको अब वर्ब गर्नु राखौं हैन कर्म गर्ने तरिका सततता ngasaतङ is तरिका
Kayata kya kyakiku ki sa ki. By the way you act. By the way you act. By kayata kyakiku ki sa ki. Paida chachakiku chi ma hakiku ime. Chi me gewachima. Gewachima. Gewangonma tade gewa. Gewachima. Punarjuni. Next life. Past life, present life, future life. Past birth, present birth, future birth. Chime bao dadingbo de satata dashetu duga duk de duk. Dewa dang dungel. Full form dewa dang dungel. Happiness and suffering. Sukha ra dukha. यसपालि के कर्म गर्दैछ त्यसैले पुनर्जुनीको दुःख र सुख happiness and suffering of the next birth there how gayata gesapchu gyura gyur wa Kanga kang yanga yang bawasana so. Gyura kayang so. Tashabju tu ba tup. Can make any kind of change. Tadi kewa dike le soktang. Yo junima के कर्म गर्ने तरिकाले चाहिँ पुनर्जुनीको सुख र दुःखमा परिवर्तन कुनै परिवर्तन गर्नु सक्छ सो पुनर्जुनीमा राम्रो हुनु कि त नहुनु अहिले के गर्दैछ त्यसमा निर्भर गर्दैछ हामी पहिला एकचोटी यो एउटा उखान तपाईहरुले हेर्नु सक्नु भएको छ र त्यससित सम्बन्धित अनि किछिमे देतुक्थेर गुरवा परिवर्तन changes kangyang any so can make any kind of change in your future life concerning happiness or suffering. Sorry. Ane tupa ao dakiku di la to this. To this la sa le gu de karma karan ra parinam le gu de karma karan ra parinam karma karan ra parinam le la sa le karma Sako pachari yadi sa ma sam. If you see sa ma sam after la sa le, it could mean two things. It can mean sa ma sam after sa can mean can be question mark or the word or or. So here le some karma le Tibetan word for karma le or karma you either call it le or karma Sanskrit word
So what is karma? Karma is happiness or suffering you are experiencing now is result of what you did in the past life, and whether you will have happiness or suffering in the next life, it depends on what you are doing in this birth. This is called lay in Tibetan or karma in Sanskrit. Shesir. Tadengbo de shesir banera banegarcha. It is said. Tadengbo de sa de dasabju du da du ao garata da danarodo na sa ne makikumi da nga dang. By this karma, tudone me. From animal to human. Dang mine tutor kewa sokyong. Makiku mi nasa ne dasatu du da du. Ao garata da danarodor sakataka kayataka katingboke wa sanaroso ga sa sok yanaryong ayong. Te by that from animal realm to human realm, from human realm to animal realm, one will be born in animal realm from human realm. From human realm to animal realm, sok. Sanaro sok asa sok. Nepali ma baniन्छ iti adi. In English, etc. and so forth, etc. Young, this happens. मनुष्य लोकदेखिको पशु लोकमा जन्मिनु र पशु लोकदेखिको मनुष्य लोकमा जन्मिनु कि त मनुष्य लोकदेखिको पशु लोकमा जन्मिने इत्यादि यस्तै हुन्छ दा फकेलसी पनि यदि तपाईहरु भोटे भाषा सिक्नु चाहनुहुन्छ भने म यहाँ भोटे भाषामा बुझाउँछु र तपाईहरुले यो बुझ्नु कोसिस गर्नुस्. If you want to learn spoken Tibetan, I will explain this in spoken Tibetan, and if you listen to it, it will help you learn Tibetan. So, ta de kharsun gorsena mi dang sokchak mi dang sokchak khandechik sinayang mi dang sokchak khandechik sinayang yangker kewa lenpa thang kewa dila yakpo dukchak dewa dungel khande chungwa the kewa ngonma yakpo yangna dukcha khare cheba thei debu la tene chung thei debu la tene chungware kewa dila tungel nyanggi yuna kewa ngonma ani le tukcha sakpegi debu re sungyorba thate kewa dike le soktang ki
chime deduk der ta thade kewa dila kewa dirangi le sakdang ki chime dewa dang dungel tela kuwa kanyang sotupa dila le pögela le sagi chela sama samyona chikchana di inji kela question mark re question mark mena di inji kela or yangna pögela le yangna lecture kela karma sirki yoris sumare karma sanata kandirsena tundula kene mila mi kewale ya yangna mi kewale langne tudo kewal lenia dila ani tindas kigiore korware mishibe kabla chukamba nangshin meseba nangshin yongi mare dinde loseba nangshin inada digiorde de yanker kewal lenku yore ani tse dila tukcha che na chechi mala tungel nyangire seata ngarancho nangbecho la ani dinde sungi yore ta nge kenancho la yike tingdugi yike yangna yike tangi nyingba dinde ngoto shuyagi chedu kenancho la ta dinde ngoto dinde cheche nge nyentung sugi ye ani kenancho la tupen sebe rewa ye hope it will help you so ani zinda la pheba la thushana ani zinda tring de chamshagi sangin yanker chelyong